Yes, reka twongere tubifurize kongera kumererwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi bakadasohoka ba TV Duniani Kote. Tugarutse rero aka kanya mu makuru adasanzwe, tugarukanye byinshi cyane utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni umurongo wacu mugari rero uraje inshinga no kuba updatinga ku cyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Turi ku itariki ya 20 rero z'ukwezi kwa kabiri 2026, tugarukanye icyitwa ubudasa cyane. Murabizi ko twibanda ku butaka bwa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi, tukibanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko cyane kuri situation hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, naho tukabadondosha tukababwira uko bihagaze. Ubwicanyi rero hagati ya FRDC, FDLR, FDNB ku baturage, nyamuneka ngo M23 yongeye kubwamagana. Ibyo byose turaza kubigarukaho, tuze kubabwira icyo M23 yavuze ku bwicanyi buri gukorwa na FRDC, FDLR ndetse kandi na FDNB. Ibi kandi biri gukorwa nyuma y'uko rubundi bivuga yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bari mu mikoranire idasanzwe yo kureba hamwe uburyo bongera gukora operasiyo zidasanzwe mu isura itandukanye n'uburyo babikoragamo. Ibi byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Turaza kugaruka rero mu makuru adasanzwe. Mu gihugu cy'u Burundi haravugwa inzara ikabije mu ntara nyinshi zitandukanye. Nyamuneka abarundi baratatabaza rwose, baravuga bati umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Barundi warafunzwe, umupaka uhuza igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'uruhande rw'igihugu cy'u Burundi cyane umupaka w'Uvira warafunzwe, aho batatabaza bavuga bati uyu mupaka rwose uhuza Burundi ndetse kandi na Repubulika Demokarasi ya Kongo ufungurwe. Ariko ibi byose abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bari kubitera iyo ngiyo, ntacyo bari gushaka gukora kugira ngo ibi bibazo bikemuke, ntacyo bari gushaka gukora kugira ngo ibibazo bikemuke. Byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Turaza kubabwira icyo leta y'igihugu cy'u Burundi iri kuvuga ku nzara ikabije ikomeje kuyogoza abaturage batuye Imakamba, abaturage batuye Rumonge, abaturage batuye Rutana, abaturage batuye Ngozi, abaturage batuye Muyinga, abatuye Kirundo n'abatuye Butare, abatuye za Bujumbura ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Baratatabaza bavuga bati ibibazo mu gihugu cy'u Burundi by'inzara ikabije bikomeje kwiyongera. Byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Nubwo rero inzara mu gihugu cy'u Burundi biri kuvuga yuko ikomeze guca ibintu, ariko nanone hari ayandi makuru ari kongeraho aka kanya navuga yuko ari amakuru mugomba kumenya, kuko ni amakuru aba yizewe neza 100%. Icyitwa abanyamurenge bakomeje gutesekera ahitwa Bujumbura. Nyamuneka abanyamurenge rero ngo baratatabaza cyangwa se baratanga impuruza ku ruhande rwabo ku baturage batuye ahitwa za Kayanza, abaturage batuye mu misozi yari ya Bujumbura rwose, abaturage batuye hafi n'imisozi ya za Muramvya, abatuye za Butanyerera n'abatuye za Gitega mu bice byinshi bitandukanye. Baratatabaza bavuga yuko rwose abanyamurenge batuye muri ibyo bice bakomeje gukorwamo amaoperasiyo ari kubashegesha cyangwa se kubabaza ku rwego rudasanzwe. Byose turaza kubyinjiramo nze kubabwira uko bihagaze muri rusange. Urwego rw'ubutasi CNR rwongeye guta muri yombi abandi banyamakuru bagera kuri 4. Baraza biyongera ku bandi banyamakuru bagera kuri 3 batawe muri yombi ku munsi w'ejo. Byose turaza kubyinjiramo tuze kumenya ese urwego rw'ubutasi CNR ni ukubera iki ruri gufunga bamwe mu banyamakuru bo mu gihugu cy'u Burundi. Byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. N'urwego rero rw'ubutasi rwa CNR rw'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko ubungubu imirimo yabo bayuburiye ku ruhande rw'inzego z'ubunyamakuru cyane n'abanyamakuru bigenga mu gihugu cy'u Burundi. Rwose ngo nta jambo kuba wavuga nabi ishyaka rya CNDD-FDD, kuba wavuga imikoranire iri hagati ya FDNB na FRDC urakubitwa akanyafu kunda. Nyamuneka byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Turaza kugaruka ku makimbirane yongeye kubura hagati y'uwitwa General Prime Niyongabo ndetse kandi n'abandi basirikare batandukanye, aho biri kuvuga yuko General Prime Niyongabo ari guha briefing cyane abasirikare cyangwa se ari kubabwira yuko bagomba kwambarira urugamba bagahashya umutwe wa M23, ariko mu ngingo nyinshi bari kugaragaza nta budasa
basa cyangwa se nta shusho fatizo yagatumye aba baturage puruta aba basirikare bahangana n'uruhande rw'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe nshuti bavandimwe muryango mugari bakunze akadasohoka, abatuye za Makamba, Rumonge, ngira ngo mwarabyumvisha, abatuye za Rutana, abatuye za Bubinge n'abatuye za mu misozi yegereye za Kigoma, abatuye mu misozi yegereye ahitwa za Cyankuzo. Aba baturage rero abenshi barasurwa mu masaha n'ijoro n'icyitwa imbonerakure zikabakorera ibikorwa by'ubunyamaswa. Aba barashinzwe iki? Barashinzwe gukorana na M23. Turaza kubyinjiramo neza nze kubabwira uko bihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko munsi ugenda uza haza undi. Nshuti bavandimwe rero bakadasohoka, hari ayandi makuru angeze aka kanya. Leta ya Tanzania yamaganiye kure bamwe mu baturage bari kwinjira Tanzania baciye mu misozi navuga yuko ari y'ubusamo. Tanzania yongeye gutanga ibwiriza ndetse kandi inasaba guverinoma y'igihugu cy'u Burundi kureba zimwe mu nkengero zihuza Tanzania n'igihugu cy'u Burundi. Tanzania ivuga yuko abaturage bakomeje kuva mu gihugu cy'u Burundi bambukira mu bice bitandukanye bari guteza ibibazo bikomeye mu gihugu cya Tanzania. Byose turaza kubyinjiramo nze kubabwira uko bihagaze muri rusange. Situation rero ikomeje kuba mbi, navuga yuko ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Aho benshi bavuga bati niba koko ibintu bikomeje kugenda gutya, ibi biraza kurangira gute ko bikomeje gushyira mu iherezo rikomeye igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Aho benshi bakomeje kuvuga bati ibi bintu rwose ntabwo biri buze koroha, ibintu kandi koko unabirebye ntabwo biri buze koroha ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ntabwo biri buze koroha rwose, ntabwo biri buze koroha. Maroc yakatiye abanyasenegale bateje akavuyo mu mukino wa nyuma wa AFCON. Byose turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze. Ni mu gihe kandi umujyi wa Uvira ukivugamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa n'icyitwa Wazalendo mu mujyi wa Uvira no mu bindi bice bitandukanye zikomeje gukora ibikorwa by'ubunyamaswa. Byose tuba tugomba kubyinjiramo tukababwira uko bihagaze. Ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi ni byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku isi muri rusange. Ariko nyamuneka njyewe inshuti yanyu ndetse kandi nkaba umuvandimwe cyane niyemeje cyane kubadondosha mu misozi myinshi itandukanye yo muri Sud Kivu, nkababwiriza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. U Rwanda rwagaragaje impungenge ku buhuza bwa perezida w'u Burundi mu bibazo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi u Rwanda rwabikomojeho nyuma y'uko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ngira ngo murabizi neza, uyu ni umugabo wagiye agira uruhare rukomeye cyane mu baturage bagiye bahura n'ibibazo byinshi birimo ibibazo by'ubwicanyi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abaturage bakavuga bati ibintu rwose ntabwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari akwiye gushyigikira ibikorwa by'ubunyamaswa. Ariko nanone Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rudashaka ko u Burundi bugira uruhare mu biganiro biruhuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo, nubwo u Burundi buyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU kuko bufite uruhare mu bibazo bihari n'ubundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi ndabibabwira mbibutsa yuko leta y'igihugu cy'u Burundi n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bakomeje kwenyegeza umuriro. Ni umuriro bari kwenyegeza ugamije iki? Ni umuriro bari kwenyegeza ugamije kongera guhuza imbaraga zimwe mu zindi bakarwanya uruhande rw'icyama cy'umutwe wa M23, aho umutwe wa M23 wo uri kuvuga yuko mu gihe hongeye kugabwa ibitero by'indege z'intambara za Sukhoi 25 by'indege z'intambara ziri mu bwoko bwa drone kamikaze CH4 cyangwa CH-, bo bavuga bati twebwe noneho icyo tuzakora tuzakubita bikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi ngo ibi bitero bizagabwa, nyamuneka bizagabwa bitere mu bice n'ubundi ibitero by'igihugu cy'u Burundi biri guturukamo. Ndababwiza ukuri ko rero nyamuneka nyamabwira ni ibintu by'igihugu cy'u Burundi. Niba uzi gusenga, sengera igihugu cy'u Burundi. Nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe inshingano zo kuyobora Afurika yunze ubumwe cyangwa se AU, biravuga yuko rwose ibi nta kintu biri gutanga, rwose nta kintu biri gutanga ku bibazo bikomeje kugenda
bigaragara cyane biri guterwa n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se leta y'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru aba akomeje kugenda angeraho mu budasa bwimbitse kandi bweruye. Twihuse cyane rero ndagira ngo dutangire ku ino nkuru ni igihugu cy'u Rwanda cyamaganiye kure ubuhuza bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse kandi n'igihugu cy'u Burundi muri rusange cyane ku ruhande rw'amakimbirane amaze igihe hagati ya leta y'igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi n'igihugu cy'u Burundi. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rudashaka na gatoya u Burundi ko bugira uruhare mu biganiro biruhuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Zimwe mu ngingo uwitwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo ayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU nta ngingo n'imwe nibuza zifatika agaragaza yerekana yuko yakemura ibibazo cyangwa se yagira uruhare mu gukemura ibibazo biri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo mwagiye mubibona yuko higeze kubaho ibikorwa bitandukanye. Afurika y'Iburasirazuba yohereza ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo hashize igihe gitoya uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yirukana zimwe mu ngabo zirimo n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, zirimo ingabo za Kenya, ingabo za Uganda ndetse kandi n'izindi ngabo zitandukanye. Ibi biza kuba ikibazo nyuma y'uko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye alias Never Sebarundi nyamuneka agize gutya aho agafata umwanzuro wo kugumisha abasirikare mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabigarutseho ngira ngo inshuro nyinshi, avuga ko we yatunguwe kandi yababajwe bikomeye no kuba ingabo z'igihugu cy'u Burundi zaragumye ku butaka bwa Kongo zigakomeza kuviyora amategeko mpuzamahanga nkana. Ibi byakomeje no guteza ikibazo ku rwego rudasanzwe. Ibi rero ndagira ngo njye mabwira ni ibi bintu rwose manya ngo tubihere imuzi mbanze mbibasobanurire n'abisesengure neza. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri mu ngabo zoherejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngira ngo icyo gihe n'intambara yari itaragera cyane mu bice byinshi bitandukanye cyane nk'imisozi ya Sud Kivu ntago byari bikaze cyane, uretse ko za FDLR wenda zagiraga gutya zigatera na za Wazalendo bagakora ibikorwa by'ubwicanyi mu Banyamurenge, ariko intambara yari itarakara kuko icyo gihe ngira ngo intambara yari mu misozi yari ya za Mushaki, intambara yari mu misozi ya za Mitumbara, intambara yari ya za Sake, intambara yari iri za Rushuru mu misozi ya za Kagemere, za Bulambo, iyi ntambara yari iri mu misozi yegereye hafi na za Rubero mu bice byinshi bitandukanye, ariko intambara itarinjira ndani neza cyane ngo umujyi wa Goma ufatwe. Nyuma y'uko rero ibikorwa byabaye ngira ngo bikaza no kuba ikibazo, ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikagira gutya zikaguma ku butaka bwa Kongo, byateje n'amakimbirane akomeye hagati ya nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ndagira ngo mbibutse yuko n'aka kanya nta mpamvu n'imwe u Rwanda ruri kubona yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yagira uruhare mu buhuza bushobora kubaho hagati bushobora kubaho guhura hagati y'ingabo puruta hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ashinjwa cyane kugaragaza yuko M23 ishyigikiwe na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi leta y'igihugu cy'u Rwanda yagiye ihakana ndetse kandi ikagaragaza n'ingingo nyinshi zinagaragara ivuga yuko barwanira uburenganzira ndetse kandi ubwenegihugu bwabo bimwe n'abanyepolitike b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe rero bakadasohoka, amakuru angeze aka kanya aravuga yuko leta y'igihugu cy'u Rwanda yamaganiye kure cyane ubuhuza bushobora kubaho hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse kandi hagati y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'igihugu cy'u Rwanda. Nyamuneka muraza kunyihanganira nimuza kumva rwose mikoro zitari kuvuga neza ziri gusarara ahantu nakoreye, ntago ari ahantu nsanzwe nkorera, ariko nyamuneka nagiye mbabwira ni njye niyo naba ndi munsi y'amazi nzemera nikamufure mbahereza icyitwa amakuru. Ikintu cya mbere nagiye mbadondosha mbabwira ni amakuru ibyo byo muba mubizi cyane. Nyamuneka rero amakuru nanone akomeje kugenda aturuka mu bice byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Icyitwa Abanyamurenge bo bakomeje guhura n'ikibazo gikomeye cyane, n'Abanyamurenge bakomeje gutesekera ku butaka bwa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza undi. Inkuru zituruka mu gihugu cy'u Burundi bikavuga yuko imisozi nka Cankuzo, Makamba, Rumonge ndetse kandi n'ahitwa za Kibuye
hano mu mujyi wa Bujumbura ariho abanyamurenge benshi. Icyitwa imbonerakure zikomeje kwirara mu baturage mu masaha ya nijoro zigakora ibisa n'ibikorwa bya kinyamaswa bikomeje kugira uruhare mu iyicwa rikomeye ry'abaturage bakomeje kwicirwa mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka rero ibi ndagira ngo tubiveho mbabwire ukuri ko uwitwa General Prime Niyongabo ake kashobotse. Nyamuneka General Prime Niyongabo ake kashobotse, biravugwa yuko ashobora kwamburwa inshingano ze ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko ngo ntari kumva neza impamvu ingabo 13,700 ziri gutegurwa zigomba gusubizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya kurwana n'uruhande rw'umutwe wa M23 nk'uko amakuru ari guturuka muri biriya bice rwose akomeje kugenda tugeraho. Biravugwa yuko abasirikare nibuza ku kigero kingana na 66% b'igihugu cy'u Burundi bari kugaragaza yuko nta ngingo n'imwe igaragaza yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zakomeza kohereza abasirikare benshi cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko n'ubundi hatangajwe imibare y'abasirikare barenga 5,350 baguye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo barashwe n'uruhande rw'umutwe wa M23. Nibibazo rero bikomeje kugenda bigarukwaho cyane. Ngira ngo nagenda nabona yuko rwose bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi twabigarutse mu makuru ya kare, bamwe bakomeje gusaba gusezererwa mu gisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko benshi bavuga bati uko umunsi ugenda uzaza undi kugira ngo umwuka mubi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo uhagarare, ahubwo ukomeje gututumba. Niko igihugu cyacu gikomeje kugerageza kwenyegeza umwuka mubi hagati yacu n'ibindi bihugu by'ibituranyi. Bamwe mu basirikare rero b'igisirikare cy'u Burundi bakavuga yuko inshingano zo kurinda igihugu cyangwa se ubusugire bw'igihugu cyabo bikomeje kubananira, ahubwo hakwiye kuba igishoboka kugira ngo bo basezere hanyuma izo nshingano bazisigire bamwe, dore yuko bavuga yuko izi ntambara bashowemo na Perezida Evariste Ndayishimiye, inyungu zigira Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bafatanyabikorwa be ba hafi cyangwa se na bamwe mu banyamuryango be ba hafi cyane yimirije imbere. Ariko ngo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ntibigire icyo bitanga. Ibi bintu ntabwo biri buze koroha. Nyamuneka nagiye mbadondosha rwose mbabwira ni ibintu by'igihugu cy'u Burundi, uretse ko wasengera iki gihugu cy'u Burundi nta kindi wakora, kuko ibyacyo bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Perezida Donald Trump, ayandi makuru rwose ageze aka kanya, Perezida Donald Trump yagaragaje yuko intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yayihagaritse cyangwa se yayirangije. Mu magambo ye yabajijwe byinshi rwose ku bijyanye no kuba intambara yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ikintu ashobora kuba yakora kidasanzwe mu kudategwa mu magambo nk'uko we asanzwe anabyivugira. Yagize ati rwose intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo njye narayihagaritse. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje ko guhagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byamugoye kurusha iya Cambodia ndetse kandi na Thailand. Uyu mukuru w'igihugu rero yakoze igereranya kuwa 19 Gashyantare mu mwaka 2026 ubwo yayoboraga inama ya mbere y'urwego mpuzamahanga rushinzwe gufasha intara ya Gaza kubona amahoro arambye mu kugera ku iterambere ry'ubukungu ndetse kandi gitajegajega. Iyi nama rero yitabiriwe n'abahagarariye ibihugu byari bihanganye mu bihe byashije bigahagarika intambara bigizwemo uruhare na Amerika, birimo Thailand, Cambodia, Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Serbia ndetse kandi n'Ubuhinde na Pakistan. Perezida Donald Trump yagiye ahagurutsa abo muri ibyo bihugu abashimira ndetse kandi ko bemeye guhagarika intambara. Ageze Cambodia ndetse kandi na Thailand avuga ko ibihugu bifite abarwanyi barwana nabi cyane ariko batarusha abarwanyi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi nubwo abo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barwana nabi, Amerika yafashije kubona amahoro, ariko ko rimwe na rimwe bakozanyaho kuko buri cyumweru yakira telefoni imumenyesha ko ibintu byongeye kugenda nabi muri iki gihugu. Ati twabagejeje ku mahoro meza, rimwe na rimwe hari utubazo tugenda tuvuka, rimwe mu cyumweru nakira telefoni igira iti nyakubahwa hari utubazo twongeye kuvuka tuzabikemura, sibyo
tuzabikemura. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 leta ya Kinshasa ndetse kandi na leta y'u Rwanda bagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu babifashijwemo na Amerika, ashimangira ko kandi ayo masezerano yashyizwe Kamena mu mwaka 2025 byemeranyijwe ko bizashyira mu bikorwa ibiganiro by'i Doha bigamije guhagarika intambara. Ihuriro rya AFC na M23 rigaragaza ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugaba ibitero by'indege na drone mu bice bituwe cyane n'abasivile cyane mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo binyuranyije n'amasezerano y'agahenge kashyizweho i Doha. Nshuti bavandimwe rero, reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize kumererwa neza, mugire amahoro, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani. Amakuru yacu nakagaruka njya mbabwira nti uwayavuga ntiyayarangiza. Murakoze cyane, mugire amahoro, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani.